Wabarakatuh. Mtauswamaha samiti hanabitu dukana mi hanza nifanyi video ikekuru ya bola dhimarangua katina njia na disi ujombi wangu jorejea jarenge mbabi isobokodoro johanda watukufu ngamjoka na ngamina muda mwinjini turongowa na watuke zambaka ziti shabanu wakati surenga rokuil ili wanru watahe namna na hali yangu njia haruma mahabari wakati lono unu mono msafara bokondo wajiri wa Usman Azali ikanga mnishia una mnifile sinyu watukufu safari ikawo umgwahibenza hende haruma yenti ya Madagascar hende hamado wanro waji hakawu dailia ya suala ya heshe siwa shamaware ukashome ngoni mwazi siwa za hekomora sanzandra jemine rumtiti ili haini mjimo harumasi yelewe ba ngamina sentima hamambo seyenga diwa zao Usman Azali mwanadamu hindi haizo afikukana sontipia haini mwanadamu harumasi ijoka harumatabu itoka uyonti remawe mkomor hawijoka mashakili itoka uyonti ya komori yashiyo mrohede hata hajifikirio harume nafsa moyahe ukana Usman Azali yeda la ulanroho itoka uyonti usikabe mwanadamu waye nge mwade nge bidio ya veshwatwa bibu enende ya fikiri nende ya mwangalia banu ekale Usman Azali haka urongo wa haoneso kana shesi wa shamaori shesi wa shakomor yaude ilondo jimbo bokolo choheziwane maraisi wa hekomor pia haini ya jabala ilondo jimbo bokolo chodiheza bahiwa nama watukufu monjeni mwabeni nrogo ukaya boseyeri diwaza uka Usman Azali wa de yahuza shesi wa shamaori Usman Azali wa de yahuza shesi wa shakomor shambao maore nezo zontipia ngari joukana Usman Azali deina kamal deina elamini soef ikawa wasilu harumenti ya farantain wajawe hantu ala tabuni baadi ya walizabwa unabwa ambaye shesi wa shamaore shilasha komor wende hata wentizo hantu ala tabuni hasababu suala la 150 million mtidiwa zokana yode bei ya shesi wa shamaore wukon Usman Azali de huza wasinye makati likatiba hilo aba hawardiwa jangwa nzao wardiwa jawadabu nyango zankili yawe manano no sababu yoro kani mwesheleze nukana Azali rangona sonzuni haini baba hanu ya heda bonti pia le suala loto kehe lila shesiwa shamaore shilasha komor na hizo sonti pia kabati mro harmasu utujwa suala hiyo na hokaya wanro washine wanro solution hesha siwa shamaore tukaya wanro adomo kanangardu kanti haruma deba bilateral iladhimua katirlo nuwa unu ike haini dhamana wako liwa hedabla ya komor yesu alainu ya irebonze haruma ulemengu kamil haruma za institution za ulemengu kamil iliri hunde hauri rambushiwa bal ada ulanda hivi do ya uhimeri sutene sheka mwishia hajaheni wakati ngombokai vanu ngasina debama hadisi ebena hatuda sina mfaranta zilanrabo gamanzo mweshelokana zilanrabo izodizo atoka hamba esa shesi wa shamaore shisungu hasorto ya mone ya udoru mili wa ilimri onre mna riali heze tambu wakun Usman Azali la zonrao hezo kwesi sijomtafadhali ninyi wa Komor mkeradhi mlamuhe mrambushi wane mwanadamu oi babankarna ushinde nuskurto jabanu urtojarcho mwambero kada bane mrudoi mdiwaza nangari elewao ngari aminio kana si mwanadamu jodiwaza mwanadamu jo upotelewa ni rongo sheka zijaza Usman Azali ngani mlaboni na Mwenyezi Mungu kana Azali harumashe si wa shamaore ula latidole dalao wala ulati mwanadamu urambio kweli wa Komori ngani mwaboni babiyo na mrenga mfano kana juzo wa Komor wajuha wambangu wafanyo madamano harumashe si wa shakomor shangazija nzuwani mwali narchorengezo maleno tipia bali ya madamano ya Usman Azali ya tuyazia shahardi hafanya tartibu ya ukayendeni
yazie hanamna yokana owakomori wakofanye maandamano watende hata waswili harumu ambasadi ya Faransa ilo Komoro zabari ya wibidi hana mjimu harumanyi ya juzise suala ya jelezendo yeleokana mwanadamu woi kweli linuja hashi la shonga ngutsomba nrabo na Mwenyezi Mungu ya mpinise ya mrema ya mwonesa za adhabu za duniani hata mwono juze za mremru mshahebe shonga banrobo kana haranro atitehe shabola mzaji ulati mzaji ila shetwani mubin no suku Usmani Azali Mwenyezi Mungu ya mwonesa ufome wahahe nodabo ya kanlo bunjili yonga mweshela ukomori mbosula beti salama huncheshelea yare mwane sofro ilandwa fikurukana bala Usmani Azali sahafu ya kaurondwelwa mihono ni jau ne magardi korwahe za tukazi rudia bala yele ukanaba nuntiwa odofanya mzaha mina Mwenyezi Mungu shayardi ya dumu haruma kibri na uhamba na utorea ula mwanadamu yomwaradhi zonga mwambiao ni homwaradhi nangu tabiho nangu jotabishiwa mwono hata hamwiso hajusizwa shononde Mwenyezi Mungu hajalia hende harumwane sofro ila hardi hareje duniani juzi harumwe shonode shila shimbabuwa kaja shindwe lewa katwelewa lewe mru mshahidi haja kautulwe nguo badi ya ududusa notideze surwaya wamboka na harando wati kritike wati teba harole mzati yonferi ya hanyu ebanu ambari ngarjuka mstehi hanrongo endri ambari ngarjuka mstehi hanrongo endri dabo ya bali yawo ya imaji nele picha lehe mwana mkomori monze yali promotioneo ya mriambo haride mrumshe wahe imamu mkomori imamu al-imamu Ghazali ya subuto ya dochibaliane zenyile za mdudu sasa hezila hatu atozibishia ni mnangu wa odo sasa nyabu na mabele na jimna moto mwenza shonga Mwenyezi Mungu na mrenge zode duari mwobele yao iyo de duari mwobele yao nekari mwobele duambi vanga wachingodo koza usikorika juzi bandu karmo shulia haya bati kansila mina wazebala yuwa haya bahiti sheshe tuani wala udingo mbwa ngamjone shereze simu ya hola koloneli mhaya hola udingo rondo hicha ivumbulwa bala sababu Mwenyezi Mungu na mrenge shetani yuari tole bakaze bala wa hausio hayo tide heli kamna uparobona esanga mwanili wao na kamchujo kananga mwanili wao na bani ukozo da nyimlo Faransa hamwado esa heni ya poinvubwe telefoninga chingo jusere mahono heni ya koze shaya la même chose ya swanindra rema la même chose mwede hatanga mona emono zajiri kweli nu shetani Usmani Azali ya Komori na Bushini izozi siwa zilibu kotsoladi mumrarume ilera wanusu mria rohe yanje Madagaskari abaha mredo Madagaskari ngulibo be ya sawane odo Faransa ngubichomuhula muda wasawane ya la Komori odo Faransa le président Azali o amazing wado ima le président Azali Mwenyezi Mungu hambunguani ngaramwambia woni yo adhabu Mwenyezi Mungu gucho msisizani adhabu nanyi kamchukirelewa watu sisirulo hunurangamia o zemali nezendina kadha rere male kotiba hepiri wallahi wana matukufu ekati wono wanrua wedo wahelele maadui wawe banakiki haribala ngwara ngoma foto na bala na damu Mwenyezi Mungu hambunguani Mwenyezi Mungu hamlaanini na nyondu mlengo mafoto nyina ngani mombelo ni dua insha Allah an takuna ma'ahum fi nar mkeda nyina harumu mru wa jahannama insha Allah yaude mafoto mnyarengo nyino wandu wao au kanyiti wandu wa hindu bahi gamonzondo je harumu suala na kwa babani ni mwabenu kana mwanadamu ujofikuru kana Usmani Azali ila solution ya hesu ala ya maore ngemjingara hana Usmani Azali na ngurendo sinema esa Usmani Azali zojo jayeme ya beho bangweni no marengweni ya hule menguonti pia yoti sawani zohede hakanto huzimu hambani zodu ya sinye wakati anjo ankumna riali vanu mdiwazo kana Usmani Azali waye
de ya karaisi wa hini Afrikani juzi hafanyaje wanama watukufu mparo mwana harwaderamu ya husiana ukaya sensibilize wananyama raisi wa hini Afrikani ya utabaho kaya Mfaranta yati juwe ya njio harume Komor shesi wa shakomor na de maore hafanya nrongo hindri kajajo zifanya sanga mjokana ya mwehanti wala wala Mfaranta adu wana na wodo adu wa hatu nga mzijondo nono haizo kamkaradhi mwelewe suala yinu hamziani wana mawatukufu mwakafanya madamano juzi ya wana na Usmani ya wana nezi ya Kifaranta wayambango nende hantiba zinavali harume Komor baadi ya hizo ya madamano yafanyiwa mwede mbalili wa maboka kamtina droido hata ambassade de France zadunga munga mweshila ukana hakaraisi wa hini Afrikani katina hata mbana ya iwana ya ifanya ya wani daula Komor babanu choka wyanchi chodo choka jumo chohea no pasha magari na vio yehenda ende yone sokana ede rais na we daula Komor anu wafao anu wafu habade anu kabati mrusomo kabachundo mendu hali hatamba majankudi oto huna mrukatui hunda taabu baada taabu za hunde Komor yabu wanama watukufu na mkaradhi mwele ukana ile jawabu le dala wala suala ya maore tideba na wola kamwisha hajambo kana banu ona dialogue bilateral ebena hatuna Mfaranta zila nrabo zila makri na zila deze makri zahe hamadu wakata kanende haudumu zembe sidi zahe wajiwadu tozanradabu haizo kwezi wanama watukufu ngamsubutini mwabienukana sisi wasi ngasi maadui wa hatu wasi esa kartujo shoranzao kartujo horanzorende sharikanti rengezokana ralijana ngaziko ajali mwadawula haizo mimi bantu tani kemda wanama watukufu baba nuzo des en revolte surtout na banga mfanyu mna video nongozo wanama nongoze mazuki wangu no starabu wa jinko starabu na ilmu ikao Mwenyezi Mungu hawanikazo wambona haririti one ambari boya hawa ya bararamonti na hondu bahati wakate silipo kejone jenda shonga jalila haririti jiviwa ngari furahiyo na ngamrudini mwaberu kana zile mzodalilu nezembuda boko Mwenyezi Mungu waremo hadani Usmana zalaju so wambonti hankuliwa nema gardikori nema sentineli wahe Mwenyezi Mungu hamrejeza duniani kajelewa hardi hede hamjusa juze hede harem mashononde hede hata nazali hata rikafikuru kana bala plo kiburi ngujo kahelewa kajelewa lewe mru mshahede yarema ngasi haruma furaha sabu wakati mmonana nyile jemna motumtiti mwenze shonga kutu representata image ya hemdete Mkomor eswatata hatu wa Komor ikangwa roha wojistiri wovaheli ya ladhimu de kinyume ngopo daula hatushao bwambari amungu wabaheni bizi johu hunda ngari jojibiwa ne ujokamba rati jibiwa uomnafiki uturamba kweli maana sisi watu kufura hana mtume Nuhu ne maadui wao Mwenyezi Mungu harisheleza harma surati Nuhu hamba innaka intadharhum yudillu ibadaka kaudoranti mzima harumwana zijindwa harumwe ardhinu ngwajo hangamize dini yao baika bananongo nziro wanama watukufu hamade kawanru warenge dini ngwatabuhoniyo nezode za Usmani azali umwana usikwenda heyo zero badingu zino na to arabu no heza no fanya jemna motuma nze shonga bahele le sereke la fumbunili la lamba umra madobi wala colonel la faluna kotani mwakatula le sereke la lamba ni latindili wao lendela himelike jamfu ya lohuzimu ya heya bahe wala dobi msedia kazemna kasketi mrama nini je shetani wado zina na bungu atukordu warenge jubende nde wakenti odambari baloma nyima zeitwani haube mazetwani da umawabaibu wakubaluka na banyi wanadamu kwezi watukufu ngasaru mafuraha abatika njia banu ntoesha kayunga na mafardini batuono yapo rawra hajimbai narike haru mafuraha hari furahi ba insha Allahu
Mwenyezi Mungu jorin kale jawabu na minga nimwambie nukana le jawabu kaliti hule mrati fikiru kana hari man kartone habanra rongo henu siku hau kartudo hebanu re hamba mahadisi kadha na kadha ikabanu rilala wallahi ngamla bona Mwenyezi Mungu thumma wallahi ukakarjalala nanga sijumo fikiri namna yoshinda ripo mna haramu wa shahitwa minti jo asadi ngombo kana namna ya humtowa ndo namna ya humpwa shahitwa ese lolo da lao la hatulinonilo mwanadamu ya hunda na zitabu izo zonti pia hata mrumshaheya jayawa ya bararamonti uchurenga akili uchurenga msomo uchurenga hikma nongo jaizo izo mpaka hende hata wakati wa hufa do ya jo kanza rutadia reje dingoni jo wakati wa Firauna وهر ودليل شندا في 9 آيات إلى فرعون آية دليل شندا زما بانزي يالي هندي نينا دامو يا هي هرمي ميروما جيانا جسما يعني دليل شندا za kamili zerewa Firauna kazjachonga saya kahareje dingoni kajareje dingoni sho wakati yenda hata ya wasulie hufa wakati yenda hata ya wasulie hufa hanza ya reje dingoni izo de zanro Usman Azali wallahi ngani mlamoni Mwenyezi Mungu hakamtabusa ya monese na bala Mwenyezi Mungu hamanza shakaja joka na Mwenyezi Mungu amanza abungo musowa hengo joka mwi nangari joka jungo chodomba zedua ehelu dhulumu mwana mkomor ehelu dhulumu we komor karina uparo kada sinamru ujoka na uhara wakana hariri tuvumbwe nai abanu mzaze wala mzaze jowa zaze jauna jawa yazali timbaba jowa baba malarjuko vumbwa azali kakaruvumbwa emru mshahiri na zali yemanaka zembi zunra wa komori akawata wakati rono nukartonda dalao de shetani ya ambari wola uloye nae tikaza yabo bantima benu kana tutanke mle narjuhuna natena khairi insha Allah شمسك وتهنتم لا ترددي والسلام عليكم